Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 2025. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama umeze neza muri uyu mugoroba? Tumeze neza mushakamba na amahoro. Namwe natwe na amahoro. Wazalendo zasizoye. General Muhozi nabonye hari byategetse. Muhozi ngo guverineri aveho wa Ituri umwe yise ikigoryi. Ngo bamweguze. Bamweguze mu kigoryi kigende. Bamweguze agende rwose. Ibintu biri hariya biratangaje gusa nyine ni ibya politike. Yego. Bizamo na Muhozi nawe ufite amatwara ye. Yego. Utabona ukuntu bisobanura. Yego. Ariko ibintu bya Uganda n'ubutegetsi bwa Kinshasa birimo ndabyita urujijo rwinshi ku buryo utamenya ibyabyo. Yego. Ariko ikiriho ni kimwe uko mbibona. Yego. Muhozi ntabwo yategeka Kongo nk'uko ategeka Uganda. Oya ntabwo yategeka Kongo. Kureho generale wayo bishoboka. Aho rero niho bigoraniye. Yego. Birumvikana. Navuga nti wazalendo zasizoye. Zasaze ngira ngo ne ikabe twigeze mu ngingo z'ingenzi tuzakuganiraho. Turaza kureba ukuri ku bice bya teritware ya Karehe. Yego. Aho ni muri groupe mabita Mbinga. Muri Karehe aho wazalendo bigamba kuba ngo hari ibice bigaruriye. Babyambuye M23. Aha turaza kubishyiraho umucyo. Ikindi ni turaza kureba intumwa ya Trump mu Rwanda. Aho yasuye abahoze muri FDLR bari mu mahugurwa imutobo. Noneho iza no gusura ibirombe by'amabuye y'agaciro byo mu Rwanda. Yego. Hanyuma turaza kunyarukira Kinshasa ni nayo tuza gusorezaho turebe umwuzure umaze guhitana abatari bake. Yego. Nkuko babivugaga rero ahangaha muri kariya gace ka Karehe ngira ngo ntabwo ari iby'uyu mwanya, ni ibintu byatangiye umusibejo cyane rwose, ni iby'ejo bundi. Yego, byatangiye umusibejo, ahubwo umuntu aribaza ukuntu byashyushye uyu munsi. Yego. Noneho biza kuba ko hari abari barihishe, twavuze ko hari bamwe b'abarundi bigize abapasiteri muri kariya gace ka Karehe, twigeze kubivuga haciye igihe kinini. Hasigaramo wazalendo, hasigaramo FDLR, hari n'abandi bari muri kiriya gice cya Warikare ariko kigaruka hino kuri Kivu y'Amajyepfo. Kiriya bice bigana byegera Bunyakiri aho ngaho. Abo baje kugira batya banyarukira hariya aho babonaga banekaneka, aho babonaga hatari ingabo za AFCM 23 barahajya. Noneho bakora ibikorwa by'ubusahuzi, ubwambuzi n'ibindi byinshi. Batangira kwigamba ko barahafashe, ariko iyo urebye kwafata ko nta kongera ngo mushakamba ufite amakuru ahagije kuri ibi bice bimeze bite. Bwana Sentama nyine bararishyushya ngo bafashe, ariko se bafata wazalendo iyo zifashe ko zikoresha amafoto n'amavideo? Hari umuntu wigeze abona ayo mavideo yabo? Kuhagera ni ibitero bya gicengezi, bahageze bakoresheje ubutasi bwabo bavugana n'abantu bahari, ariko ntaho hamaze, nta mwanya bahamaze. Nk'uko wari ubivuze n'ejo bundi barahageze, ariko bwakeye intare za Sarambwe zahageze zirabakubita barirukanka barashwiragira. Ahubwo igitangaje nyine ni ya propaganda. Radio Kapi niyo yabishyuhije, iravuga byinshi, irandika
bituma abantu bose babivuga ngo ibice bigera mu 8 ngo byafashwe, ariko ntabyo rwose, ntabyo. N'uyu munsi kano kanya ntibahari, niba bahari nibigaragaza, nibafata amafoto n'amavideo bashyire kuri bya bitangazamakuru byabo babigaragaze. Niba hari n'abari bahangayitse bahumure, Rumbishi, Shanjo, iki bose birukanse nta n'umwe kirimo. Mushakamba ibi ngibi tubishizeho kuko hari abantu bamaze umwanya babiganiraho babibazanya bavuga bate ugasanga barabifata nk'ukuri. Ngerega iyi sinari nanayifashe nk'inkuru, ntabwo ari ukukubeshya, bangira ngo twaranabivuganye. N'umuntu ubajije ati ko numva ngo bambuye ALCM 23 imijyi 8, imijyi 8 iri muri Karehe ni iyihe? Yego, imijyi 8 iri muri Karehe ni iyihe koko? Imijyi 8 iri muri Karehe, noneho usibye n'ibyo, yego, Wazalendo irafata. Wazalendo se yafashe hehe? Yego, muri iyi ntambara kuva yabaho wigeze wumva ahantu Wazalendo yafashe? Yego, nyine ni nk'uko wumva ngo umuntu yarashe isasu mu mujyi wa Goma, umuntu yishe undi mu mujyi wa Goma, naho nga ahubwo hirwa urugamba. Yego, amasuku muri Nyiragongo arakomeye. Yego, hari n'izindi Wazalendo ntaribagirwa. Yego, hari n'izindi Wazalendo zageze Nyangezi kuri Monima, kuri stati. Yego, zirifotoza. Yego, ariko izo zose zahari sasa, ariko mu mwanya nk'uwo guhumbya abari abantu bababonye ari imirambo. barimo baravuga ngo bahafashe nabo Nyangezi. nyine bari kugendera kuri iyo foto. bari Wazalendo 40. nta n'umwe warokotse, bose barashwe barapfa barashira, kandi mu mwanya muto rwose. ubu ahubwo ugeze Nyangezi niho wamenya ko higeze havugira isasu. nuko nguko byifashe. ubwo ikitangaje, yego, kuki batari kuvugamo nuza ko nayo bari bayivuze. bari bavuze ngo n'ikibuga cy'indege cya Kavumu ngo bagifashe, ngo M23 hari yahunze, ngo bagifashe. niko bibonye mu kanya byo nacyo bavuga ngo bagifashe, kandi kibuzwe inshuro ebyiri. inyandiko irahari rwose, amakuru yabo banditse ko ngo bahafashe. ngaho si uko nizizo zihagwe ngo baharwaniye. twitege ko baza kuhagusha si uko na za ndege zabo na Minisitiri Muyaya nazi, na Minisitiri Muyaya na Manishita. ikindi ngo bashaka kujya muri Kahuzi Biega. Yego, bashaka kugenda bakajya muri Kahuzi Biega, ariko byose byabananiye. ni ibikabyo, ni ibinyoma n'ibindi babavuga. none se Wazalendo zigeze zifata ahantu ko atari ukubeshya? Yego, no guca igikuba mu bantu. ariko ni igikuba kirimo gukwirakwizwa cyane n'abantu bavuga ururimi rw'ikirundi. sinzi none z'abarundi niba baravuze ngo bafashe Warikare. sinzi icyo babyungukamo. n'abadedi arega bari mwirantambara mu buryo bweruye, kandi bayitakarizamo buri munsi. ntibashaka inkuru zivugwa ko bari gutakaza, rero barashaka kugaragaza ko ngo barimo gutsinda. ariko kibaza abantu bari gutsinda buri gihe begera imipaka yabo kurusha uko begeza umwanzi kure y'imipaka yabo. Yego, bazabanze bafate Kamanyora mbere yuko bavuga. ubundi umurundi, umusirikare w'u Burundi aza gufata Karehe. Yego, gute asize Kamanyora? bishoboka bite? none se yaciye mu kirere nuza n'ikiva hejuru, yaciye mu kirere yagurutse, yabakora ate ngaho? birumvikana. ngira ngo nyine abantu babyumve, ibitero bya Gicengezi ntabwo byahagarara, kubera ko abasivile bitwa Wazalendo amabandi yose yahawe imbunda. Yego, byaba nk'uko uribuka Gatoyi. ndabyibuka. ubuse ya mirwano ya Gatoyi imeze ite? Gatoyi imeze ite? ubu ifitwe nande? niba ubyibuka baravugaga ngo barafata Rubaya. ngo barafata Rubaya.
ko wibuka ko bavuga ngo barafata Rubaya ngo bafashe Kaniro ubu bimeze bite? bari hehe bari hehe bageze hehe? igihe babivugiye bakabaye bageze nko ku Mushaki. hari abavugaga ngo Masisi zone twagakwiye kuba turi kubabona muri teritwari ngo bari kurwanira Masisi santere. bifashe teritwari none bari he ko tutabona kuri teritwari? nabo tubona ni ibintu byo guca igikuba. tuwaza rero tubiri bakatutwohereza udufaranga tukagura kanyanga tukanywa dutatu tungahe tugahita dufata imbunda tukajya mu isantere kuko twumvise ko nta musirikare wa M23 uhari. yego ubundi bakahita bafata amavideo nk'uko babandi bafatiwe Igoma babivuze ngo boherezaga amafoto banuza ba Paruku bajiye Paruku bakahita bakwiza ku marezo sosiyo. yego ni ibyo niyo realite bariyo bafite misiyo imwe na ya yindi ya bya bisambo byafatiwe Igoma. yego aho byavuze ko bishinzwe ngo bikorana na nuriya mundandi ninde uriya harimo Paruku hari Julie Paruku hari Mbusa Nyamwisi ni Mbusa Nyamwisi ari Nyamwisi ahubwo si ni noza Nzangi niba ari Nzangi Muhindo Nzangi hakabamo na Ndayishimiye birumvikana Korudo. yego Korudo nabo ngabo. urumva rero bakora nka bariya urumva bariya ntabwo nabo guteza umutekano muke gusa ariko ntabwo bafata ahantu. birumvikana. yego hanyuma biriya bice bya Karehe ubu byaba byifashe bite? hari amahoro rwose haratekanye. iyo bantu uko byifashe bite? hari abantu navuganye nabo bari bambwiye ko nta kibazo rwose barabirukanyishije ahubwo igitangaje ni uko inkuru y'ejo ivuga uyu munsi y'ejo n'ejo bundi. yego bafata bakayisigiriza uyu munsi. nawe tekereza amakuru y'ejo nuza yatinye kuvuga Micombero Jise Kibumba Kivu Morning Post bose banze kuyapostinga kuko bazi ibyabaye ariko babonye nyine Okapi bishyuhije nabo barapostinga. yego ariko birinze kwitangaza nk'inkuru yabo kugira ngo hatagira ubaseka. yego birumvikana. yego twakomeza tukajya ku yindi ngingo. yego indi ngingo rero Mushakamba iravuga iti intumwa ya Trump mu Rwanda yasuye abahoze muri FDLR bari mu mahugurwa Imutobo. Imutobo ni hariya mu majyaruguru y'u Rwanda, ni mu majyaruguru buriya no burengerazuba. Mutobo ubwo ni amajyaruguru kuko iri muri Musanze. iri muri Musanze utaragera muri Nyabihu. ubwo ni amajyaruguru ashyira uburengerazuba. ariko yanasuye ndetse n'ahacukurwa amabuye y'agaciro. kimwe mu birombe byo mu Rwanda gikize kuri Wolfram ndakeka. yego aya makuru yateye ate? Bwana Sentama nyuma y'uko uyu mugabo ejo twahoze tuvuga nejo bundi twabivugaga ngo Kinshasa bari kurira ngo uyu mugabo ari kumara iminsi myinshi mu Rwanda, yakunze u Rwanda kurusha uko yakunze hariya muri biriya bice bindi kubera ko atatinze i Kinshasa. ariko amakuru aremeza ko uyu mugabo yasuye ikirombe cy'amabuye y'agaciro cya Nyakabingo gicukurwamo Wolfram nyinshi muri Afurika, giherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi. uyu mugabo akaba ageze hariya akubutse, yarabanje no gusura Imutobo. Imutobo yarahasuye aganira n'abahoze muri FDLR basubijwe ku rugerero, bajya babyita gusubira ku rugerero cyangwa bavuye ku rugerero ahubwo. ngira ngo hariya ni ku rugerero baba bari, sinzi uko umuntu yabisobanura neza, ariko ni komisiyo y'igihugu ya demobilisation. rero bamusobanurira neza ibya FDLR, uburyo yari yiteje umutekano muke muri kariya karere muri Kongo by'umwihariko,
bamusobanurira neza uburyo FDLR ifashwa na leta ya Kinshasa. yego Umugabo yahavuye yumiwe, ariko nanone ashima ubudasa yasanganye yego u Rwanda, yego kuko ngo ni ubwa mbere abaduha amakuru yego baremeza ko ngo ari ubwa mbere, yavuze ko ari ubwa mbere abonye ahantu abantu bafata abanzi babo, yego abari abanzi babo banabafatiye ku rugamba, yego aho kubica yego bakabafata bakabajyana bakabafata neza. Erega bari abantu banahabwa amafaranga, yego bari abantu buriya bahabwa amafaranga yo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe nyuma yo kwigishwa imyuga n'ibindi, kujya gutangira ya myuga imishinga yabo bafite, kujya gushyira mu bikorwa amasomo bahawe. Rero yabasuye baraganira bihagije, ntabwo bari wenyine, bari kumwe n'itsinda bari kumwe. Ibyo rero birangiye amaze kumenya ukuri, ajya gusura uyu mushinga cyangwa se iki kirombe. Ni ikirombe giherereye muri Rulindo, mu karere ka Rulindo. Aho giherereye mu karere ka Rulindo ni bakita Nyakabingo. yego Nyakabingo. Uyu mugabo rero, iyi Nyakabingo by'umwihariko niyo ya mbere muri Afurika icukurwamo wolfram. yego Kuhagera rero bisobanuye ko abonye amakuru y'ukuri amusobanurira neza, kuko iyi ngiyi icyiza cyayo, iki kirombe kiracukura kikanatunganya, yego kikohereza hanze produit itunganyije. yego Uyu mugabo ngira ngo Abanyamerika ni abahanga, ntabwo bapfa kugendera mu kigare nka ba Babirigi na ubwo turabita abazungu bo b'i Burayi, bapfa gutoragura ibyo babonye bakaza byose bagashyira hanze. Akoze ubushakashatsi, none kikubwira ko Abanyamerika bose bakora ibintu bijya gusa. Izi nzira uyu mugabo ari kunyuramo, hari undi mugabo uheruka kuza nawe Kinshasa, yari yamwise intumwa ya Trump. Uramwibuka Jackson w'umudepite? ndamwibuka. Wageze hariya akakikubita hasi, byababaje Kinshasa, bakarira rwose, bararise. nawe aho hose yari yahageze. Cyakoze ntabwo twamubonye mutobo, ariko mu birombe by'amabuye y'agaciro yagezemo. Ibi rero biragaragaza ko hazaza inkuru zizababaza Kinshasa vuba aha ngaha. Ushobora kuzabona umugabo yongera kurira. yego ukuri ni uko wenda icyo nakongeraho ku rugendo, ibingibi abikoze ni ukuvuga ngo bamaze uyu munsi niba uyu munsi akiri mu Rwanda ni umunsi wa gatatu. yego yaraje ku itariki ya 8 aganira na nyakubahwa perezida wa repubulika. Itariki ya 9 ajya ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali ku Gisozi, byanariye abakongomani. none ubwo ku itariki ya 10 cyangwa se ku itariki ya 9 niba yaragiye ejo, sinzi igihe yagiriyeyo, yego aba ari imutobo hamwe n'i Rulindo. yego Ibi rero ni ibintu ndavuga ko bidasanzwe. yego ndavuga ko bidasanzwe kuko uyu mugabo, aba bagabo bashimurwa nyuma yo kuvuga amagambo meza ku Rwanda, ibyo yaganiriye na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda. yego birica cyangwa biraburizamo propagande za Kinshasa. yego ariko nabonye bapostinze bagaragaza ko bisa nkaho yagiye ku ruhande rwabo. yego Mushakamba, aha ngaha icyo umuntu yakwibaza, uriya ni umunyamerika wa kabiri kandi uvuga rikumvikana hariya muri Amerika iwabo. Hariya ho kuri uriya we birakomeye cyane, kuko undi wamubanjirije nawe ibyo yabonye yanavuze birajya gusa neza n'ibyo uyu nguyu abonye.
kandi inzira banyuze ni zimwe mushakamba. yego twitega iki uko kuri nanjye ukwita ukuri kubiri ariko ni ukuri kumwe kuko bihuye byose. ibyo bintu niba bihuza bigahura biraza guhindura iki kuri politike y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ku bijyanye n'aka karere ko mu biyaga bigari? icyo bakeneye ni amahoro. yego ni icyazana amahoro muri aka karere. yaranabivuze. yego rero ntacyo bihindura ariko biribuza n'amahoro. yego uko byari biri nta leta baraza gukuraho. yego ariko ntibarashyigikira umuntu uri kubuza amahoro abandi. yego cyane ko yavuze ijambo abantu bagomba kwitaho cyane, mbabarire kuritsitsaho. yego yavuze ko uburenganzira ubusugire bwa buri gihugu bugomba kubahwa. ugomba kubaho. abantu benshi bajya babirengaho bakirengagiza ingamba z'ubwirinzi. yego ahangaha rero bumve ingamba z'ubwirinzi icyo ari cyo, bumve ko ingamba z'ubwirinzi impamvu yazo yumvishwe na Amerika. barayumvise. bariya ni abatangabuhamya b'ibintu bihagarariyeho babonye. yego batabariwe babonye n'amaso yabo bagezeho. ikindi uyu mugabo aragenda akaganira direkite na Trump. urabizi ko ari musanzire we. urumva ni intumwa. usibye no kuba intumwa y'umusanzire. intumwa ubwo mu kinyarwanda bavuga ko irarabirwa ntiyicwa. kandi intumwa iyo iturutse ivuye aho bayitumye ikubutseyo isohoza ubutumwa ikajya kuvuga iti ibyo mwantumye bimeze bityo bimeze bityo. yego birumvikana rero intumwa nk'iriya buriya mushakamba ntabwo birangira nta raporo ikoze. kandi iyo raporo ishyikirizwa yego uti intumwa itanga raporo. yego navuga ko intumwa itanga raporo iyo ikubutse ahantu yagiye mu butumwa. kandi birumvikana nakubwiraga ko iyo raporo nta wundi yahabwa uriya mugabo wicaye muri iriya nzu yera iyo bita White House. urumva uwo ari we. kandi rero iyo ukuri kumugezeho nawe urumva ibikurikiraho mushakamba. uriya mugabo ntarya indimi. ukuri kugira kabiri kwikurikiranya. uwa mbere araje atanze ubutumwa, uwa kabiri atanze ubutumwa. raporo z'abo bantu nizihura ngira ngo zizaba zigaragaza ikintu gikomeye gishobora guhindura byinshi cyane rwose. yego ngira ngo twajya ku yindi ngingo. yego reka tujye ku yindi ngingo. ingingo tugiye kujyaho ni turanyarukira Kinshasa. Kinshasa rero mushakamba hamaze iminsi umwuzure. yego kugira ngo urabizi. umwuzure Kinshasa warabibasiye cyane cyane ahantu hitwa Njiri. uyu munsi hakaba hamaze kugwa abantu batari bake bazize uriya mwuzure. kugira ngo ibi bintu nabyo wabikurikiranye bimeze bite? bwana Sentama, Njiri yabaye ikibazo. yego kubera ko umwuzure ukomeje kuba mwinshi, abantu bari 33. ubu ngubu batangaje ko batakiri 33. ubu ni abamaze gupfa, ntabwo mvuzemo abakomeretse. ubu ntibakiri 33 ahubwo babaye 43, hiyongereyeho 10. ni ibyatangajwe na Minisitiri Jacques Aimé, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. yego bwana Sentama, yego ni ibintu ubona ko bifite, niba ndavuga ngo bibabaje. yego biriya byose biterwa no kuba igihugu kimeze nk'aho kidafite ba nyiracyo.
yego wenda ningera ku nkuru guverinoma ya Kongo yatangaje ko umubare w'abamaze kumenyekana ko bishwe n'isuri n'umwuzure watewe n'imvura yaguye mu mujyi wa Kinshasa wavuye kuri 33 ugera kuri 43 nk'uko itangazo ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jacques Meshabani Luko ribivuga. Jacques Me yatangaje ko kugeza ubu bari gukorera ubutabazi abantu batandukanye kandi ko abantu 46 bari kwitabwaho kwa muganga. Ati ikibazo kiri gukurikiranwa umubare w'abavuye mu byabo ahantu hatandukanye wageze ku 2956 ni mu gihe abapfuye ari 43 abandi 46 bari kwa muganga. Amakuru avuga ko imvura yangije ibintu bitandukanye birimo ibikorwa remezo ndetse ku duce twinshi mu mujyi tudafite umuriro, ariko ikigo gishinzwe umuriro SNEL n'icyamazi Regideso biri gukora uko bishobotse ngo abaturage babone umuriro n'amazi. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu avuga ko leta iri gukora mu buryo bwihuse ngo igeze ku baturage amazi meza. Ku bijyanye n'imfashanyo ejo nabonye babirwanira, ndavuga ni Kongo rwose akabaye icwende ntikoga. Nuko bimeze, twihanganishije abahuye n'ibi byago, ababuze ababo, bakomeretse, abatwariwe imitungo. Yego. Uwiteka aborohereze. Yego. Uko niko navuga bihagaze. Yego, reka twihanganishe abanyakinshasa rero mushakamba. Urumva ko bitoroshye, amazi nk'ariya aba ari ikintu gikomeye. Ariko tunagana no ku musozo. Yego. Hari amakuru mashya mushakamba, hari abantu batabaza. Hari abantu bafunzwe na leta ya Kinshasa. Ni abantu baturuka mu burasirazuba abenshi. Yego. Abenshi baturuka mu burasirazuba mushakamba. Imyemerere kose natambuka nk'abatabarije. Yego. Baturuka mu burasirazuba bwa Kongo benshi, abarwandofone, abaswahilifone, bamwe bavuga igiswahili, abavuga ikinyarwanda, aho bagiye bafatwa bagafungwa bafungiwe impamvu zitumvikana, rimwe na rimwe babaziza uko basa, undi babaziza ubwoko bwabo, undi babaziza ibyo bababeshyira ngo bakorana na AFCM 23. Mushakamba mfite urutonde rurerure. Wanyemerera aba bantu nkabavuga nibu? Yego. Ni abantu bagera muri 60. Hari umuntu witwa Rusanganwa Musonerwa Isaac, hari Gatanazi Butare Jean Baptiste, hari Muvunyi Ndahiro Benjamin, hari Bazira Rumanza Moise, hari Niyitegeka Asmani, Nshimiyimana Alfredi, Mutuyimana Maisha Jean Paul, hari Kumira Watumwa Faustin, hari Musa Musafiri, hari Mushimiye Shumbusho Richard, abo ni 10. Hari Sengi Mombonjo Moise, Sibomana Ndagijimana, Asimwe Mik, Yakaremye Abdul, Kamari Anastase, Shukuru Mao, Nzamunambaho Daniel, Gasigwa Jimmy Gaspar, Saidi Nuru, hari Hategekimana Jean Paul, abo ni 20. Hari Sadat Janvier, hari Bahati Jean Claude, hari Habarugira Jean Bosco, hari Bizimana Karaha Emmanuel, hari Muhima Kayihura, hari Manirimbere Viateur, hari Tubanambazi Theogene, hari Nshimiyimana Patrick, hari Habyarimana Theogene, hari Rasuri Miragi, abo ni 30, hari Mukama Nshuti, Tungimana Felicité, hari Turinabo Claver, hari Nzabarinda Jean Pierre,
hari Hategekimana Jean Baptiste, hari Uwimana Jean, hari Habyarimana Felix, hari Nshimiyimana Jean Claude, hari Secondo Mohamed, hari Nizeyimana Emmanuel, abo ni 40, babaye 40. Hari Baraka Zakaria, hari Yamuremye Abdul Jonas, hari Mugisha Stefan, hari Kamugisha Joseph, hari Kamukama Agri, hari Nathan Brigat, hari Nkurunziza Juvenal, hari Nangacucu Edouard, hari Kamanzi Runigi Emmanuel, hari Baraka Ahadi Germain, hari Bahati Janvier Christian, hari Mugabo David, abo babaye 50. Hakaba Mbara Arimasi Wiri, Gatabazi Ezro, hari Ingabire Karasira, hari Gacuki Eritier, Mugabo Janvier, Muhire Bizimana Vote, hari Hakizimana Boss, hari Mandera Nyarusumba Buma, hari Musunga wa Shekuru Wiri, hari Ngowa Burenda Germain, abo ngabo ni 60. Ariko hari n'abandi Mushakamba kuko ntabwo hari nk'abadamu. Yego, nk'abadamu hari uwitwa, ubwo niba ari muri bariya 60. Nk'abadamu hari uwitwa Furaha Kabesa, hari Christine Kabungo, hari Furaha Noera, hari Nige na Hakizimana, hari Jacqueline, hari Ayinkamiye Perus, hari Nyiraminani Beatrice, hari Salama, ariko hari n'undi mugabo witwa Samuel, hakaba na Tumaini. Urumva ko aba bantu ni 70 Mushakamba. Aba bantu bamerewe nabi hariya mu magereza y'Kinshasa. Birumvikana gufungwa kwa Kisekedi. Ni abantu bazize akarengane, nta cyaha bashinjwa, nta na kimwe kigaragara, byose ni ibifitirano, n'ibyo babahimbira, nta n'ikibi bakoze. Abantu rero baratabarizwa Mushakamba, ikibazo bafite babaha amazi mabi kugira ngo barware impiswi, barware ziriya ndwara zishingiye ku mwanda, babaha ibiryo bice kugira ngo babicishe inzara, ibibazo byinshi. Aba ni bamwe mu bo 23 yavuze bagomba gufungurwa mbere yo kugira ngo baganire. Yego, ariko abaza kumvura urutonde bataza kugira ngo turababuze bose. Ntabwo ari bose, turacyakora ubushakashatsi kugira ngo tuzabone n'abandi tutaravuga. Yego, reka ngushimire Mushakamba, rero tugane ku musozo. Ukoze cyane Bwana Sentama. Dushimira abakunzi bacu, turabashimiye cyane. Barakoze, ntibahwema kudukurikira kandi badufasha byinshi. Iyo umuntu akumva gutega amatwi, burya nta gisa nabyo Mushakamba. Kare nahoze nsoma ijambo ry'Imana, nsanga ahantu handitse ngo urukundo aho rutangirira ni mu gutega amatwi. Abantu rero badutega amatwi buriya baradukunda cyane, natwe tukabakunda. Yego, turabashimira, ariko kandi turanabibutsa nyamuneka nibakande subscribe kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, bakande share amakuru yacu, bayasangize inshuti zabo, ariko subscribe ikandwa rimwe, twarabivuze ntidusiba kubivuga. Bakande like, baratwandikire babinyujije muri comments. Ni ibintu bitagoye Mushakamba, nta n'ikindi kiguzi bisaba, ni akanya gato gusa ukandika ubutumwa ukabutwoherereza, butwunganira, butubwira, butugira inama mu byo dukora, cyangwa se bakanatubwira nuko babibona. Turabashimiye rero, umugoroba mwiza kuri twese, kuba dukunda natwe ubwacu. Mushakamba General Sentama, mikoro ni yawe Mushakamba. Yakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye, mugubwe neza, witeka bahiri.